Lah ada koper sih. May jemak yang gitu, may jemak may. May lumayan may. Nyeng lah koper tuh man, ikaw awang-awang sih. Bisa nawang. Bes tata aja cing maling kan. Kan teman cengentaran jemak. Bangsat sih mulo. May ngale. Mulai ngale. May dini kan laku ngudeng jojo. Me cicing tuh lo umah bentengan tingkangan man. Aduh nih tinggangan ini may. Me cicing lemone. Wih, kalian pipis sisen noe. Pipis sisen nene engkene. Di misi pipis nah, kalian cang butuhnya jas coba ada jas sejemak cang me ulang me. What? Kalian me ijab pasen dari perkara cang butuhnya jas yang butuh pipis jas cang nak kalanggo wisuda pengasetelan tuh man. Mulai. Aduh Malika, otakmu di mana? Use your fucking brand man. Ini uang banyak sekali loh. Nasinya gede kada ci uang no ternyata ci tumar nebo best ne anggo nyewa jas na waci. Oke to. Nyewa jasnya di at Sweet Bali, sewa jas dari pasar Gentleman. Number 1 luxury suite and town to. Jasnya luang mudah-mudah. Oke to, nah gas jani jang koper itu jemak pesne. Masa jang biar pes itu. Napa mau nyewa jas mai? Nah.